Hello, TUNI Kuki-News in THUSEI na bon chavin lim na hivin TUNI date 7 February 2026 zanin zong. Igam sunga thilso ho aban banin update hin bolo hitin. Meitei ho hin TUNI chan ke a kigot na ipi anei vam ti ho zong hi hin veo hitin chole. Pu ngol sang lur aman zong. Anasaina thu ho zong hin veo hitin aman asaina acho ahile. Meitei government sema kazao hi galel kahidi boy ti a zong hi thupon ho zong anaboli ti ho zong hi mu a in Meitei government kisim do na dingle Meitei government to sot na kapan wanga hi galel kahidi boy ti hi ama kamchang a hi in ahin la Kuki-Zo ten in a day low pen so a hi le Meitei government in I chan ham khat na a government to ki thu a rambai ho to ki thu a thing noi ho to ki thu a Kuki-Zo te Thah chimit na dinga to gon ananei ji wa chu Meitei government chu Kuki-Zo ten job daw te ipiji inam tile SA I thu mo hi ta in hiji chun atuma ki vai pu na I thu mo wa ama ho to vai hop na ki banga I ki na vai le chun SA I thum pau chu a meaning lo ahi ti hi kidei lawa hi chi chu ki pona ahi in tu a jong hi Meitei government ahung ki form do a hi le ni izat ham khat hap ta khat jong hung thing nai lawa tu a hi Lamka langa refugee a anazam ho Lamka langa kona anazam do a phai sunga ana ho hin tu ni a jong chu Meitei news ho chu ivet na hi le IDPS ho he hong pot do win Lamka chana ka chi de wa hi tai tu a hi normalcy tai government tha ki form tai ni ti wa hi le pateta ani gat no win lang kei ho jong ka chen na mun wa ka nung lut di wa hi ti a hi na sata ama hon jong ki phin na nei win center government hi hen state government hi hen ama hon kha mu win a hin la IDPS ho hin na sata ki phin na nei win atum na win Boina lin ta so lo wa nga chu jing le thai le I chan ge ya a hin tum ki de ham ti pa hi sei thei a hi poi ti jong hi mo a hi in e ho Kuki-Zo te hi da na ta khat chu a hi le e ho hi ilung han pe no wa hi dung isa ziu chu bom banga ho I po za jing a hi wa nga chu igen thei I ha sat na ho hi ki sot tho zo lo na thil khat I bola hi zong le e ho hi a pet na dung I ti wa chom lo ka a ki chai Beijing anung ama lo ta banga hi I ven hi chi hi po nat a ki sale jingin gal I hin nei wa pa na jong hi memorandum iza nam khat hi in pi lut no hi tain a hin la hi chi memorandum in a pi lut ho I thil thum ho chu I chan ge hi tam government in ipibola eina asa lo ham ti ho hi don talawa thil khat ahung omai le hi chu vung iti kit no wa memorandum pi ken wa I thip kit jiu hi ta hi hin bol vai le tu a hi kum thum lang hung ling ki go a hi ta in chule tu ni a jong chu national news ho a jong chu ivet na hi le za chat a umin Meitei CM pa hin Manipur Boina ho a hi lawa hi le tu a tha pa hin Lamka Boina ho jong he ama su Thip dana hi anaki sei na ho jong tampi anaki mu in phamo ki sale jing iti ho jong ki mu a hi kin ne hi ni chiwa hi ga veleu chun MLA hon Kuki-Zo MLA hon government forma hung pan ji win Churachandpur district sunga hi nasata a Boina ki phin na ho total shutdown a hi lawai le rally za chom ho protest an bol win IPP ham an ha lovin MLA ho lim ho jong an ha lovin ahin la nini zowa hi chito bang Boina ho hi Manipur CM Thah pa hin peace dinga tepna ananein ahile hichi Manipur CM Thah pa wai khem chan hin tepna ananei dung zuya chu nini zowa hi hichi Boina ho zo si jong chu tu hin ahung thip tai ti a hi Meitei CM min phat na dinga hi thu
thu na ki sei kit cho hi cho hi event na hi le tu a hi igam sung Boina ho a hi lo la ei ho ki ka a Boina za chom ho hi asu Thip ma pang hi tu a hi wai kim chan ama hin asu Thip dana hi hung do a hi ta in India le Pakistan hong ki do lai gel do omen India le Pakistan hong ki do wa jong chu Donald Trump in chamna ken kasi ma hi ti a asei to banga chu tu ai wai kem chan in jong hi chi to banga ngai ho gam sunga MLA hon Meitei government to sot na apan ala ji wa ki phin na inei na ho hi aman ahin su Thip dana hi akisai do ki ta in ahin la tu ni chan ge a hi Kuki-Zo ten ithil thumu SA kiti pa hi give up ki bol nai lo hi ki pedo nai lo hi kinga di nai lo hi chi sanga na sa zo a I chan ham khana panla na ding zo a hi to gon ki ne ya MIPI hon zong I chan ham khana ki got na in a nei divin avela kana MITE ho ka hin tem ki ne nei hi chi wa hi ga velo chun wai khem chan in Churachandpur district sunga Boina za chom ho hi tepna ananei dung zuya government in pan ahin la a nini hoita ki phinna ahong zowin ana Thip tai ti ho a jong hi national news ho chan ge a jong hi mu do a hi ti pa chu het theine dewa I ga se wa hi in tu hin pu ngul sanglur THUSEI ga velo hen ama hi ti paimuk MLA a hi in aman ana seina a chu a hi le pha sot pi mi tampin inaki phin nawa ina sayu chu niam cha kip gen LM khaute chule pungol sanglur sanate ama ho thum hi nasata oi mona ibol a hin la ken ka sei hi ama sa apana kana sei hi ta in MLA kiti po tu chunga Guwahati a lungthu meeting anei nawa written assurance a lawa ahi le kuki MLN part kila loading ahi ti a thupi na anaki nei zo nunga jong tu chunga hi chito banga meeting nei dinga achi wa hi le chun achi ho zo se hi deputy ahi lawai le minister chang dinga kinema chi ahi win ama ho thum keu ahi po wi hi ji chun ta san na hlom tai ama ho hi koima ta san thei ta po ve tu a hi mi khan khan in MLA chu ki resign zong la apan na ta lo hi iti mai the oi apan na ma na lai hi Manipur government ajob sangwa ahi lawa hi le hi chi party ajob sangwa so aki resign wa Thip be a wa e hon tunia SA ithum pau chu phateta ithum wa hi le chun hi chi wa chu a meaningful mama ahin na lai na hi ahin la ama ho Manipur government sima apanwa Manipura minister kila wa deputy CM kila wa hi le chun ami pin I to banga ki phin jong le kuki le Meitei aki khenna poi government sima zawa hi bo we ti pa chu min a sei ding a hi hi ji chun a hi the ai le tu a Kuki-Zo te sunga MLA ho zo se resign ke bol hen ti pa hi lungtup khat a hi in hi chi aki resign lo wa hi le chun e ho I to banga ki peng jong le hi chi sanga gen theina lien zo hin to kit de wai ti pa jong hi mo a hi in chole pungor sanglurin asei ben a hi ga velo chun hi chiwa hi asei a hi in ke in Meitei government join ka bol wanga hi chin avet sa chu ke ki surrender ka hi poi ken hi chi Meitei government ka job wanga chu ka thil thum chu kanga a hi di pon a hi lawai le gal ka lel tai ti a surrender ki bol jong ka hi di poi ti a hi hung ki sei thim na lai chu chiwa jong hi na a hi wanga chu Meitei government ka dei poi ti a na job ma hi le chun gal ka lel poi a hi lo le surrender ka bol poi ti jong le chun separate administration ki thum chu a meaning lo chala hi chi SA hin thum do jong MLA ho ma chala a hi le tunia MLA ho man hi ta ki lol na ki nei zowa a ki lol na pet cha talawa hi ta hi SA I thum pau chu adon dawa Manipur government form na ajaw wa hi le chun betray chala nampi adinga chu judai ta chu me judai scrot ta chu hi ji a chu a hi the ya hi le
tua hi nammi pi te hon chong lungkhat igel diu MLA ho apan munu wa ko na anga wa hi le chun ilha asap di wahi tha inei lo di wahi THUSEI ding lo ding hi ti pa hi isei lo di wahi tua chong hi masanga patna kal ahung boya patna anaki sei hi in hi chi hi a hi the ai le e ho sunga chong hi command khat bo iu mo angai unified command khat ding hi chi chu phateta I to sot no wa phateta I dop mo wa hi le chun ipi bola Indian government in hi chi chu ahin vil da ding ham ipi bola kimu pi da ding ham ahin kimu pi te ding ai ei ho chi chi ngai pui ama ho hung jing de wai hi chi chu a hi in hi ji chun ilungelo I hielo angai ti jong hi ka sei do nom ke ne nei aban le UKLA Hmar division ti a hon jong lekha ahin bol ki novin mar pawa ahin sei wa hi ni chewa hi mi het sa na ti a hi thuso ahin bol ven aban le ama hon a sei naw hi tampi a sei wa hin imi isa izat ham khanin thina atu ununga hi chi to banga MLA khanin igam inam ahin zo do pa hi mar mi pi hon jong kapom thei povin no mo ka sawin phamo ka sawin hi ji chun agang theilam pe na ahung lungding 22 February 2026 ka a hi haina le kha ahin kipi a mi pi he nga ngaidam ahin ki thum lawa hi le hi chi hi kimo vet loading hi achunga thu kitan ding hi ahin la 22 February ki ka a hi phat anei na lai ti jong hi 22 February a dinga hi tepi na anabol a hi in alang khana TUNI a jong chu video ma sa jong chu na sei ta win UKLA hon thupun ahin bol na wa chu pinem chakip gen pu LM khaute pu ngul sanglur sanate ama ho thum hi date somni ka a February date somni ka a hi a haina lekha ahin kipi lowa itiam khana tu a Meitei government a job na ho wa ko na resign akibol lowa hi le chun ama ho chunga action kilading hi ti jong hi ichiwa hi UKLA ho hin 20 February ka a hi resign akibol diwa hi phat ate pi wa hi in UKLA Hmar division lang ho hin 22 ka hi te pi na phat tip na anei kin wa hi ti pa chu I het theini diwa ngi chi avela hin ta do wa hi in tarik somni leni ki ka a hi I chan gya MLA ho hin panmun a hin la deu ham nga haina le kha in pi deu ham a hin pi lo deu ham ti pa hi inavet la ki deu hin tin hi che ho hi itiam khana update om jong le hi che ho jong chu aban ba na in sai ki deu hin tin tu hin neu cha lungel ga sei khom lew han hi Meitei government hi kukite dinga boina ipi ham na a boina ipi ham Meitei government Thah hi ahung ki sim Thah pa hi Kuki-Zo te dinga a boina ipi umam te la point li cha ga sailam point tam pi ume ahin la poi mo deu li ho ga sailaw han Kuki MLA Meitei government sima azaw na lai le Kuki le Meitei ki khenna umlo tina ahi na masape na hi chi chu ehon separate administration kiti chu aching athim keu hilowa amol penin jong lekha hello pen jong kidong le separate akiti tiang la chon ki hen na ti na hi ti chu a het so ke wa hin tu a jong hi hon Indian government hinga iha hlang sap pen no chu a hi le SA hi chu separate administration in the form of UT na Union Territory with Legislature itiu chu Union Territory ni piwin chule administration to ni pi thawen ti hi chu hi chi a hi in Meitei government vai hop na noya chu ka nom po vi ti hi chu tu ni a hi UT bo ki thum hi han lang administration chu ki kop jong la ho poi ti lew han chu ki puna lo mai the a hin la tu a hi administration jong atuma ka dei ti a chu iseyo a hi ji chun Kuki MLA ho Meitei government forma azaw ta wa hi le chun Meitei le Kuki aki hen nai poi ti chu
ngi chiwa chu apot chet na chu hi chi keu chu hi lowa ama ho ta be zong Meitei gam sunga galut kit na layo hi chi ji a chu mi pin ipo na sang a hi ti pa hi I het thim na diwan niau cha iga ki hil chet no hi in I het thim sa sao hi zong le mi a het thim lo ho dinga niau cha iga sei beo hin tin ani na a chu a hi le gam gi la do na ding to gon a hin nei diu a hi in zawa zong sei ta win Meitei phabe pi IDPS hon zong TUNI a hi government tha akisima Manipur gam sunga chamna tai ti a Kuki MLA hon zong join ahin bol thei ta wa government tha aki form ta a hile ke ho zong ka chen na mun wa nin tha lu no ben TUNI ajana hi ka chen na mun ka zot dewa hi tai ti a lamlin ahin zo no cho ahin zo no wa hile an tin ta no hi cho I chi hi I het deu khat chu gamgi ki ti ho boulder ki sim ho buffer zone ki sim pa hi ahung ki su mangni ni chu Kuki-Zo te ithil thum pau hi changwai la a hui la a changwai ki the hung bang ding ai a hi la wai le changwai la a jun ki tha hung bang ding ai ngi ji chun a hi thei chana hi chi I gam giu I king a tu mo wa Meitei government a hi ki kum lo chu e ho dinga dam na le ithil thum mu theina lampi hi chi ti lo wa chu lampi dang inei lo wa hi ti pa hi mi pin I het theine dewa gamgi su mangna ding hi Meitei government tha ahung ke form ta a hi le chun amas sapena gamgi su mangna ding lamlin lampi ho hondo na ding to gon a hin nei dewa hi ti pa hi het theine dewa se when a point li na jong he ki koin lamlin lampi a hin hon diu a hi chi lampi ho a hin hon na diu ho jong hi tu a hi e ho Kuki MLA hon I chan ham khana iga kisa lil pi wa iga join wa iga zaw ta wa hi le chun legal ta a hi government dan dung zuya chu ahin bol diu buffer zone ahin su mangot diu aban le Meitei le Kuki ki khen na poi ti pa chu aphot chit na zat ahin bol diu hi chi ting le chun Kuki-Zo ten TUNI chan gya gen thei ha sat na in tho na ho hi mo si hong hi ding a hi the Kuki media in interview anabol na a pu mang boy loi nun zong thu anasai na ho zong chu in ngai so ke deu kata sanin apasalin la anasima alasim na a chu igam hilo ham ti a hi anasima mi tampin hi chu kipona a kidin pi a hoi kisa ahin la TUNI a hi igam ho zong hi Meitei hon ihin la pi got nova igam ho zong hi iki hu zo lo deu hi tam igam ho hi igam hi ta lo ham ti ho chan ge hi lungel na za chom hi hung pong do jing a hi in hi ji chun a hi the a hi le TUNI a igam sungova Meitei government kitipo po hi I sa lai sewa I chan ge ya separate administration ti a peng zong leo hen alol hin na ding I macha am lo hi ti zong hi ka sei do nomin athum na zong hi ka sein ngi chiwa hi ga velo chun Kuki gam sunga Meitei police a hin koi diu a hi na ahin koi diu cho to a jong hi Meitei police ho aza ahin so lut got diu aban le more a jong kho sa hin hi chlai ho jong kho atam thei pe na hin koi ni tiang ole e hon government I ga to kha vai le government pumpi do wa hung ki so ki ding center government chan ge ya a hung zaw thei ne ding lampi hung so hi je asu Meitei government hi ke hon ka dei po vi ki kum zong ki kum po wingi ti chu e ho din na khat a hi na hin la TUNI a hi MLA hovin thil a hin bol khel ta ji wa chu igam inama dinga I chan ham khana hla sapna a umi ti pa chu I sei iga sei do nom pe no a hin TUNI a jong hi Meitei in Kuki gam a hin chot lowa Kuki ten jong Meitei gam I chot lo ji wa hi chamna uma a hi lawai le khat ki ka ki tha ki mat ho hi niau khat hung dap deu hung thip deu hi chu ahin la tu a hi Meitei government a hung ki na Meitei government phateta a hung ki form ki na le chun ipi bola Kuki-Zo te I boi da deu ham ki boi ding a hi
bulletproof gari ho a hi lo la man cha za chom chom government man cha ho a hin man cha kinwa Kuki-Zo te chunga pan a hin la wa hi le chun i chan ge a igen thei ki deu ham ti pa chu hi chiwa ko na jong chu a pho chit na hi ti chu he thei ni device se a hi in a hi le Kuki ten pan i ti ila deu ham ila ding dan he point li ga sei kit le hon a khat na a vv nam se pai ho zo se hi khat na aum khom ngai chu tu ni chan ge a i pan dan ho jong hi pathin alung kim lo ze a i pan khom thei ni dewa chance in pi kit chu tu chunga jong hi na chance in pi kit a hi in a hin la tu ni chan ge a ikisim tup kit lo wa hi le chun i chan ham khan ai boi di wa hi Meitei in Kuki-Zo te Thah chimit ding ti a to gon a hin nei ti lova iki got dano so di hi so a hi wanga phat a hung chal chal le hi chiwa cho e ho le ho hing ki su mo kit no so UTV hin phu do wa UTV a chu koi zat koi tribe koi nam ti talova thakhat na hung zaw wa ITLF in phateta ana vet kola hi ta chu hung ke form of vai mi tampi igam ina ma dinga po na nei zo se chu hung lei khom vai chawa chu pan a hin law le i chan ham khana nampi lungmon na khat hung so zo a hung so a hi le a hin la hi chiwa eng seloi tampi an umzi wa chu hi chi su mang ne ding te a chu to gon a hin nei wa agam kai a tu ni a vv kisiam wa hi le hi chi vv hon jong tu ni a ama ho gam kai ti lo wa chu gam kai danga chu tha nei ki ta lo chu Kuki chen na gam sung hi hen Kuki-Zo te chen na sung hi zong le gam kai danga vv ho chun gam kai dang khatna chu hong ting le mi khol hi ta chu na khol zin mi hong dana ho do hi ta chu ai wang agam sung chula nam se pai gam ina ma dinga ki pedo mi khat hi chul ta chapa khat chula a hi wanga thu anei lo so hi che ho i vet ting le hin i la sap naw hi na sa ka sa in ilung gila jong hi akigel mei jong la ki pona ai i gam ina ma dinga pan na sata la a zana ki petalo na khat langa ahung le khat ten jong gi na hung ke bol to taw i vv ho le gam kai khat na vv ho le gam kai khat na vv na san jong gi na hung ke bol to ta a khuti pha na chu tu ni a hi i chan ham khat na gen theina i to chu pathinin nagam sungu ki veng tup dinga sepai ni ki si movin nam sepai gal hang san tampi na hong po do vin ahin la na ki got dano adi poi ti hikit so ngize a chu tu ni a hi i chan ham khana agam kaya vv ki sim wang wa hi i vv ho jong ke he to lo i gam inam adinga pan ahin la wang wa chu gam kai khana vv kha chu gam kai khana chu thunei lo wa thei chu hi che ho zo si thunei a hi thei na di wa chu khatna ipan khom ngai rotation na chi ngai khat gam kai khat lang ho jong chu gam kai khat langa duty po ngai hi ta chu Kuki chapa hi wa hi le khat la khat khen tum nei lawa mun tina i hung pan khom wa i hung din khom thei wa ki dem na lo hela unified command khat chu hin zui thei ting ole i vv ho jong thanei ding inam sung jong hung ki veng bit thei ding tu ni a jong he aza sevin eima gam kai hin pan pi wa dem na hin bol ting ole vv ho hin hin dal ha wa hi chi buffer zone anga pau a hin dal ha ni ting ole asunga ki boya ni chenga kinil loi ho hi koi ma cha akinil ding jong ki ta lo di hi ji chun a hi the a hi le vv ikisim do igam inam veng bit dinga nam pasal pha hung kon do ho hi a hi thei lam di a hi vai ho pi hoi tin khat la khat kilung to ta le khat la khat hat ta la khat kilung se ta pan ala thei ne ding pau hi Lamka hon jong ingai to ngai ti chu point khat na ka ga sei the in tin ani na a chu CSO khat hi ding na lung thu I thu loading ni le thum ki tho ngai lo khat si in vai a hop ding hi chi chun headquarter anei ding headquarter a ko na chu branch ki hong di chu tunia avet sa na in ama hon a bol ve katina a hi poi KZC inform do ta ve
kukinam pi CSO Lamka dinga KZC tun do vai le KZC te chun kampo pi district nga jong chu ane yu ngai chula ami asa khat chu branch khat chu ane yu ngai hi chi branch chun ina to ding ting le headquarter in a head ngai ngaban le more langa aki honna hi le more branch station na khat a hin to dewa gen theya sana to wa hi jong le hi chi chu headquarter in a head ngai na le headquarter in a head ngai tu ni a kuki nam sunga sum idon do jong hi ki hisab le tam mong ta chu igam inam siam do na dinga jong wal mai thei ta chu a hi wanga chu alut na hi atam wal je a chu I macha ki bol do lo chu nam pin jong sumla pai to tengo idon tengo le hi chi mina bo chu I bol diu aban le hi chi headquarter chun apoimon na langlanga a hop za di hi ti chun ki bol hen lang hi le I chanham khatna inam sung hi machal ding khat la khat ki oi mona loading tu a hi lam kalang a hung boi ting le ITLF phone ko tu ho ki oi mo lo ka pu pilang hon pan a hin la wa lam kalang hon pan a hin la lo ting le nga ko tu hon ITLF hin oi mo hi chi IPGM tele organization khatna khom lo na CSO khatna chu ikiloi khom lo ji wa chu tunia ke oi mo na za za thei cho ai wanga hi cho zo si chu khatnin a hin controller branch a hung ki hop ting le chun a ke oi mo thei hung ta lo diu tha khatna hung ding diu headquarter in vai hop na khat anei pa chu adang hon jong anil thei ta lo diu chu hi ji a chu CSO khatna diu ti hi ani na hung ki sei hi in athum na a chu hi le kuki gam sunga Meitei government sa ta lo ding ipi government hi han ipi department hi zong le Meitei government state government ki ti po chu isu umang de wa hi tu ni a khanin lo tam pi ki sana khat a in a lo ki hal ha a po na tu ni chan gya thip lo hela pan la a deep alaina a igam inama dinga dingdet jing na la a hin la khanin Manipur government noya sum akisan san je a chu Manipur government dem nom lova pan kilajing hi so hi je a chu ilungge lu jong ki tu thei lo khat jong asum san sang khat asum san ahung lo pha na chu ilungge lu ki tu thei lo hi tu ni ai bonova Manipur government chu nol lo hitin I bon chawa ding khom le han ipi bola ki na diu ipi bola ki to lo diu ki to so ke ding hi ji isun kuki chate chen na gam sung zo se ai Meitei government ipi department hi zong le sa lo ding hi ti hi athum na a kuki chaten ipan la ding dano athum na I ga ko yo hi in ali na a chu a hi le kin gon khat a po le khat la khat ki het to ding na in zawa ka sei ma banga cho headquarter ki ti pen chun izakai controllable di so hi chi chun izakai a het ngai chu ama het lo wa chu branch hon jong I ma I to lo diu hi chi ting le chun kuki cha ten vai hop na khat inei wa pan khat in la ting le koima cha aki ging lo jong ki pon tin koima alha sam jong ki lo ding I bon cha wa pan in la khom thei wa atum tuma ki hen lo hela thakhat na I hung ki za to wa thakhat na pan in la ting le kuki cha te koi ham alo hling lo ding inam pi jong ke pa in tin mi pi jong da min tin I gam sung jong nom ta I lo thei de wi ti pa chu a chaina I ga sai theu hin tin chule thupon khat ga nei kil le han Chandil district langa jong hi Kuki-Zo conclave ding det 9 na pa na det 10 chan ge hi conclave ding ke ho khom na ding a hi in mun tina Chandil district sunga cheng ho zo si Thip na ahin bolovi ti ho jong hi mu a hi in a hi the a hi le hi che ho jong hi ina sa lo ana sa mo ta koi lo hi la kagam kanama dinga pan kalano mi ithi wa hi le inam pin ki ho na hi chi to bang conclave ane ho hi izot so ke deu igi ga het so ke deu aza za na thu I sei si chang wa chu Lamkai khanin hi chi to bang to gon ane na ho a hi izaw wa thu ho I het che tiengule ilungu dam ding pan la ding dan ki het thim ding a hi la min thil khat a hin gon le e ho hi
lang hat na chu sai pi me ya pan sa nga hi zu chalu chang ki thanom chu na tu ni a jong hi igam inam sung hi veleu chun ilam kai ho hin apan mun ipi ham ato ding ipi ham ti hello lam kai tam pi ki so a hi wa nga chu apan mun chu apan theilo wa hi le midang khanin a he khat chu pan sa o hi ti jong le ki nom ki di lo chu ki he hi zong le ki thiam hi zong le ki bol zo ta hi zong le ipan mun hla sa nga chu ti a eng sita ta lungel sita ta pan la ki dim se chu hi che ho hi a hi the ai le nam sung wa idal ha wa nam sung dam thei na ding le nam ki ven bit thei na ding a lam kai hon hi che to banga ki ho to na ding mi pi lungel la khom na ding ti a to gon anei na ho wa hi a hi thei chana nam pon ho zo se nam sunga ngai na nei ho zo sin izau jiwa ilungel ho isei do ji de wa hi ti jong hi ka sei do no min I ha ki ho khom wa I ha ki thu to chan wa chu I nam sung dam ding hi ti jong chu a chaina ka ga sei the in tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a ka nam mi te ho idin mun ho hi ha asale jengin igam sung inam sunga MIPI Meitei ho ahi lo le tunia ina lo talawa hungal jam ho lim na ho ivet ding le ilai gui achom jing ji in ngi chun ahi the a hi le sei kinga yu hitin inam sungwa ki khel na khat bol taw hi te ti hi a chaina ka hin tep thei hin tin tuni Kuki news sin ve a hin ngai ho zo se na chung che win ka ki pa in bon cha win pathin in pathei na bo jing taw han Kuki-Zo